Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bersamulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga paman paling pembela, saat kecil mengembala dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur
ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya kakak Alis Yuningsi, hai hai itu kakak Alis. Kakak Alis Yuningsi, kakak hai hai, salam kenal kakak Alis. Kakak Eni Susanti, Eni, halo kakak, halo. Halo, halo kakak Eni. Hai hai. Salam kenal kakak Eni ya, dari Dede Zahra dan kakak Nahla ya. Apa kabar kakak? Iya itu. Kakak pura-pura iya. Kakak Dede Afifah, hai hai itu kakak Dede. Hai kakak Dede Afifah, kakak Eni Susanti, kakaknya cantik, masya Allah amin kakak ya. Kata kakak Eni Susanti, kakaknya cantik dan adanya cantik. Kakak FTR Random, hai hai. Kakak FTR Random, hai hai. Kakak FTR Random, kakak Dedek Aira. Ikro berapa kak? Yang mana kak? Kakak Nahla, kerudung hitam, Ikro 6. Dede Zahra, Ikro 3 ya kakak ya. Kakak Dede Aira, Ikro berapa kakak Dede? Iya. Kakak Galeh Ngamyok, hai hai kakak Galeh, hai hai. Salam kenal kakak Galeh ya, kakak Dede Aira ya. Ada kado-kado gitu. Kakak XD Iqmal, hai Dede kakak. Halo kakak XD Iqmal. Salam kenal kakak SD Iqmal ya. Wah kakak Dede Aira Ikro 2 tuh hebat ya kakak Dede Aira ya, masya Allah ya. Salam kenal Dede Aira ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya. Salam kenal semua ya, Dede Zahra dan kakak Naha teman-teman ya. Makasih sudah tap-tap layarnya, sudah like, sudah subscribe dan komen-komen. Makasih teman-teman ya. Oke teman-teman kita lanjut yuk bareng-bareng yuk bacaan. Wah bantu teman-teman akhlatul mujmalah yuk bareng-bareng yuk. 1, 2 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya Qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya kakak SD Iqmal masih belajar ya. Iya kakak SD Iqmal, ini kita lagi sholawatan dulu kakak SD ya, hafalan-hafalannya ya. Kenapa kak? Hebat ade sama kayak adekku. Iya kakak SD Iqmal. Adenya berapa usianya kakak SD Iqmal? Iya. Udah sekolah gak kak? Udah sekolah apa belum kakak adeknya? Kakak Dede Afifah hebat banget. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam kenal kakak Dede Afifah, kakak SD Iqmal ya, Dede Ayah semua ya. Terima kasih sudah tap-tap layarnya ya, sudah like, sudah subscribe dan komen-komen ya. Lanjut teman-teman ya, kita dengarkan teman-teman Dede Zahra akan bacakan sholawat Aulul Kafi teman-teman. Ayo teman-teman kita simak ya. 1, 2 mulai.
kafi Rabbuna kafi qasadana kafi ayadana kafi Eko kafi kafana kafi Semangat. kafi alhamdulillah. Jangan duduk Di depan pintu, ada bu, ambillah sapu. Iya, si hidung gak ibadahmu, jangan tidur kesetimawahmu. terus. Oh, sungguh indah main di taman, kupu-kupu berterbangan. Dia baik perjalanan, jangan lupa sholawat Allahul kafi Rabbuna kafi. Qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terus namanya Ramadan. Lihat senyum pun indah, rajin puasa, rajin sedekah, semoga berat masuk saja. Mari teman-teman semua, tanya ke gantama, saya juga dan ada. Semoga hidup bahagia. Iya, amin amin ya Rabbal. Amin. Iya, masya Allah ya teman-teman ya. Bagus, ada Zahra ya. Oke, lanjut ya, kita bacakan komen-komennya ya. Kakak Dede Afifah hebat banget, amin. Kakak Dede ya. Saya. Apa tuh? Wah, iya itu bisa itu Nyai ya. Kakak Hewan saya Adam. Kakak SD Iqmal ya. Adekku belum sekolah tapi bisa ngaji. Wih, hebat Kakak SD Iqmal. Iqmalnya berapa, ya. Kak? Iqmal berapa Kakak SD Iqmal? Katanya akan nanya tuh ya. Oh iya, Berapa? kedua ya? Tadi mau yang kedua tuh Kakak Dede Aira. Oh. Iya, Kakak XYZ Novia. Hai tuh Kakak XYZ. Kakak Novia, halo hai. Kakak Aulia. Hai Kakak Aulia. Ini. Hai Kakak Aulia. Iya. Iya itu. Terus, wah iya bisa itu. Ayam. Kakak Novia. Kakak Aulia. Kakak Aulia. Hai Kakak Aulia. Salam kenal. Kakak Novia, Kakak Aulia. Kakak Dede Aira. Kakak kelas berapa? Tuh tanya. Saya. Kakak Nahla Belum kelas sekolah. 2. Kelas 2B. Kelas 2A. Iya. 2A Kakak Nahla ya teman-teman ya. Salah teman-teman. Dede Zahra belum sekolah, masih 4 tahun ya. Nah, ya Dede Zahra ya. Iya. Iya, Kakak Samiono Jos. Hai. Kakak Samiono. Hai Kakak Samiono. Kakak SD Iqmal, ayo bantu tap-tap ya teman-teman. Masya Allah. Terima kasih Kakak SD Iqmal ya sudah menyuarakan ya. Barakallah ya. Lanjut Kakak Mutiara Suciati, Kak ngaji Al-Quran. Iya Kakak, nanti kita baca Al-Quran ya, surah An-Naba sampai surah Al-A'la ya Kakak ya. Insyaallah. Nah, teman-teman makasih ya sudah komen-komen ya. Salam kenal dari Dede Zahra dan Kakak Nahla teman-teman ya. Terima kasih sudah komen-komen, sudah tap-tap layar dan like barcode teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita baca bacaan sholat teman-teman ya. Baca sholat, baca doa iftitah ya teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Ya Kakak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas wa nusuki wa mahyaya Rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Iya. Bacaan
Ruku, ayo. Subhana rabbiyal a'la. Azimi. Azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Walakal hamdu fil samawati Wa wa mil'u ma syi'ta. shay'in ba'du. Terus bacaan. Bacaan. Bacaan sujud. Ayo. Subhana rabb. Rabbiyal Ayo fokus. Subhana rabbiyal a'la. bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di sini. Allahu akbar. Duduk. Rabbighfirli. Yang bener. Ayo at-tahiyat ayo. Bareng-bareng teman-teman ya. Udah jalan ya, bareng-bareng. Ayo at-tahiyatun. Ka ayyuhan rahmatullahi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Iya, alhamdulillah teman-teman ya. Kakak SD Ikmal, adekku umurnya 4 tahun. Wah, sama ya, sama dengan siapa? Saya. Iya, sama dengan Dede Zahra ya, 4 tahun usianya kakak SD Ikmal. Oke teman-teman, bilang kakak Dede Zahra. Teman-teman, Sekarang dia saya ngajinya. Saya masih ikut 3, belum sekolah tapi bisa belajar ngaji. Soalnya saya pintar, sukanya menabung, dan gak suka sombong, sukanya belajar. suka sombong. Ya, nggak suka sombong, baik. Terus? Baik Hmm, sama orang tuanya dan dan kakaknya, tapi biasanya kalau adanya mau nonton cobain sama kakaknya galak amat. tapi sayang sama dedeknya ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, oke teman-teman. Ini teman-teman ya, kita dengarkan teman-teman ya. Kalau mau ikutan silakan teman-teman ya. Dede Zahra mau baca apa dulu? Apa dulu? Apa Iqra dulu? Iqra dulu ya teman-teman ya. Pakai bantal nggak? Enggak. Nggak pakai bantal. Mana sini ngajinya di sini? Iya. Oke teman-teman ya. Sebelum teman-teman kita baca Iko yuk bersama Dede Zahra. Umurnya masih 2 tahun, belum sekolah, tapi bisa belajar ngaji. Syaiha belum sekolah, tapi orangnya baik. Amin ya Allah. Sama nggak suka sombong, sukanya belajar. Amin. Nggak suka kentut, tapi kalau kentut berak. Paco. Habis itu, Jorok ya jangan. habis itu, Cebok berarti, sangat cebok. habis itu cantik. Cantik, iya. Ya kakak ya, kakak Tapi SD Ikmal sama biasanya juga saya adekku mau perempuan. nonton Iya, film masalah lain. salam ya kakak SD Ikmal ya sama adenya ya, kakak Mutiara Suciati. Pinter banget adanya sama kakaknya. Amin, kakak Mutiara. Salam kenal Iya kakak dong, Mutiara iya ya. dong, iya dong, iya dong. Oke teman-teman, kita dengarkan Dede Zahra ya. Yang mau ikutan silakan teman-teman ya. Iqra. Iya dong, iya dong. Iqra. Kakak Dede pindah ya halaman 23, 24 ya? Pindah ya? Pindah. Teman-teman ya, Dede Zahra pindah halaman 24, Iqra 3 teman-teman yang mau ikutan silakan ya. Ayo halaman 24 teman-teman ya, Iqra 3 ya. Ayo, auzubillah ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Nakisuhu. Punya pendek. Hu. Hu. Iya, terus. Fatusiu. Mafat. Ti. Ha. Ha. Hu. Iya, pinter. Fawakaza. Hu. Panjang tuhunya. Hu. Nah, gitu. Ka. Li. Aihi. Hu. Hu. Nggak apa-apa. Nah. Iya, lagi biar ingat. Ka. Li. Ai. Hu. Hu. Nah. Iya. Kitab. Bahu. Panjang hunya. Hu. Iya. Tazu. Da. Nih. Iya. Ju. Nu. Hu. Huma. Huma. Masya Allah. Layaur. Du. Du. Hu. Pinter. Sol. I. Hu. Ru. Hu. Ru ini ru ini. Ro. Nah. Iya. Subulana. Iya. Labisu. Iya, pinter. Khotiina. Iya. Li. Ma. Imat. Yu. Yuha. Iya. Kholo. Ku. Lahu. Pinter. Zuhurika. Siha. Tu. Basiu. Pinter, Masya Allah. Kaihuna. Tahu. Muni. Tanah. Baju. Yuzauna. Mako. Ayu. Lidu. Aidu. Wayahi. I. Waya. I. Wayai. Su. Pinter, Masya Allah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, nak. Ayo, nak. Habis aja. Ya. Apa? Kayak itu. Kayak apa tuh? Kayak kesukaan YouTube-nya kakak, Mak Betty. Mak Betty, bujuk buyang. Mak Betty. Ada anaknya. Ada anak, siapa namanya anaknya? Namanya Betty, habis itu ada temennya. Siapa namanya? Mata Bet, kayak ini Mata Bet. budungnya. Mana Mata Bet namanya? Ya, Masa? budungnya kayak gini. Oh, Bet gitu. Hah? Merlin kali. Iya, sama Mata Bet. Mata Bet ya. Iya. Ayo, bareng-bareng lagi ya. Kejar aja. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo. Oke nih. Nah, kisu. Lagi biar ingat. Nakisuhu. Terus. Bisa. Bisa nggak? Oh, di samping. Mau samping sini. Ini. Itu nggak bisa, ini mah kudungannya. Soalnya bukan bergo. Susah deh. Ini malah ngampleh, entar jadi malah ngampleh. Sini aja nih, di sini di dalam. Udah aman. Ayo. Fa. Ayo.
Ayo ulang dah, biar inget. Ayo. Ya, tuh, teman. Anak kisuna. Lu. Hu ini. Hu. Kisuhu. Ayo. Pintar kamu. Ayo. Anak kisu. Kisu. Ayo ulang, fokus. Fokus pintar ya, Mas. Anak kisuna. Hu. Ayo. Anak kisuhu. Masya Allah. Terus. Fatua. Si. Terus. Ya, terus. Mawa. Ti. Tihu. Ha. Mafati. Mafati. Ha. Ha. Hu. Iya. Terus. Pintar. Masya Allah. Terus. Fa. Nih. Ayo fokus. Fa. Fawakazahu. Iya, bagus. Ka. Li. Hu. Una. Iya. Kitabahu. Iya. Tazu. Dani. Iya, Masya Allah. Syunu. Syuhu. Suku. Ma. Hu. Ma. Iya. Ayau. Da. Du. Du. Hu. Iya. So. Gi. Ru. U. U. Ru. Runa. Iya. Sub. Bu. Bulana. Terus. La. La. Lala. Bisu. Pintar. Lala. Iya. Terus. Khati. Ina. Iya. Ai. U. 5. 5. Yu. Yuha. Ko. Ku. Khoro. O. Koro. Ku. A. Ku. Iya. Pintar. Terus. Zu. Hu. Rika. Iya. U. Siha. Iya. Tuba. Siu. Iya, pintar. Kai. Huna. Iya. Tahu. Muni. Lata. La panjang. Lata. Na. Ba. Zu. Zu. Iya. Yuzauna. Makoiku. Du. Iya. Waya. Isu. Iya, sabar Abi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus perhatikan, ikutin ya. Fokus saya. Nakisuhu. Nakisuhu. Fatusiru. Fatusiu. Mafatihahu. Ayo. Mafatihahu. Fawakazahu. Fawakazahu. Kalihuna. Kaihuna. Kitabahu. Kitabahu.
sabahu. Tazudani. Tujuduni. Suhumahuma. Syuhu, ayo. Susu. Hu. Ma. Ma. Hu. Fokus. Ma. Ayo, lagi ulang. Syuhu. Syuhu. Ma. Mahuma. Iya, bagus. La, fokus. La yauduhu. Aya. Duhu. Iya, shagiruna. Sagiruna. Subulana. Subulana. Lalabisu. Labisu. Khati'ina. Khati'ina. Fokus. Fokus. 5 yuha. 5 yuha. Kharaqu lahu. Khaqulahu. Zuhurika. Zuhurika. Ru'usiha. U'usi'a. Siha. Siha. Ulang. Ru'usiha. Si'a. Ha. Ha. Iya, ru'usiha. Ru'u. U'usiha. Iya, bagus. Tubashiru. Tubasiru. Karihuna. Kaihuna. Talumuni. Baumuni. La tanabazu. Tanabazu. Yuza'una. Yuzauna. Maqalidu. Makaidu. Waya'isu. Waya isu. Iya, shadaqallahul azim, teman-teman. Nah, Makanya begini. iya, teman-teman. Teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai. Ikonya selang kita baca. Surah Surah An-Naba. Ya, teman-teman jangan lupa. Teman-teman jangan lupa ikonnya share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan juga tap-tap ya, dan juga menyimak. Iya, sebelum kita ngaji ayat An-Naba, kita bacakan dulu ya. Yang udah komen-komen ya, teman-teman ya. Dari kakak, tadi mana yang belum ya? Kakak mana nih? Adekku umur 4 tahun, kakak SD Iqmal, iya kakak SD. Terus kata kakak SD Iqmal, sama juga adekku perempuan, sama-sama perempuan. Jadi 4 tahun, jadinya 4 tahun juga sama perempuan. Iya, kakak Mutiara pinter banget adeknya sama kakaknya, amin. Kakak Mutiara ya. Kakak SD Iqmal, kakak sekolah apa aku? Udah Brosot, iya. Kakak SD, kakaknya sekolah apa? MI Madrasah. SD kakak ya, kelas 2 kakaknya kakak Nahla ya. Kakak Mutiara Salsabila, hai tuh kakak. Kakak Mutiara Salsabila, hai. Kakak Mutiara. Kakak SD Iqmal, adanya pinter ya, amin kakak. Kakak Open SD tuh, ada apa Open SD lagi Opan. Kakak Opan, halo, halo dek, halo kakak Opan, hai. Kakak Opan, selamat bergabung kakak Opan ya, kakak Mutiara ya. Kakak Mutiara Suciati, adeknya semangat banget sampai kerudungnya menceng. Kerudungnya menceng. Iya kakak Mutiara, ini semangat. Iya kakak Mutiara ya, dari Jahra.
Udah aman sini deh, aman. Sini. Udah nggak menceng nggak. Tadi nih maksudnya. Ini. Ya lanjut teman-teman ya, kakak Mutiara kaknya kok nggak baca kakak adiknya, kayak adiknya nanti kakak ya, nanti baca kakak Nahla gantian kakak Mutiara, karena dijahat dulu nih teman-teman ya, kakak Mutiara ya. Kakak Rina, hai kakak Rina ya. Salam kenal teman-teman semua ya, dari yang udah komen-komen ya, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah follow ya, yang sudah tap-tap layar, masya Allah ya teman-teman, makasih ya. Iya, ipet-ipet Ini dek. Ipet-ipet Udah. cancut. Udah sini yuk. Ya teman-teman ya, lanjut teman-teman. Iya, Karina ya. Lanjut teman-teman ya, Dede Zahra akan membacakan surah An-Naba, lalu Al-Fatihah sampai Al-Humazah, teman-teman ya. Nah, teman-teman silakan mau ikutan ya. Baca surah An-Naba beserta Dede Zahra, baru usianya 4 tahun ya. Ayo kita mulai. Teman-teman, ayo. Biar putih dulu. Al-Fatihah dulu, oke. Al-Fatihah dulu ya. Ayo. Nah, teman-teman ya, kita dengarkan teman-teman suara merdunya Dede Zahra teman-teman nih. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya. Amin. Masya Allah. Lanjut. Bismillah. Oke itu ya. Ya, bentar nih suaranya merdu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegel nggak itu begitu? Bongkok jadinya, pegel nggak? Gede bongkok tadi nenek-nenek. Ayo. Ya enggak. Bismillah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cool. Ayo. Cool. Fokus. Ayo, cool. Iya, sini. Oke. Cool. Kurang uji biobin nas maikin nasihain nas misai was wasikan nasali bos yufi sudahin nafsin aja netiwan as. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang uji biobin fakok. Misai makaka. Misai wasikin nizara kebar. Misai nafasati fil qadu. Misai asidin nizara. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabacada abiyabi wa tabma aqlam ma huwa maksubat sanam satabah abatu wa ma tadu fi jidi adam mimma sada. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah nasrullah Aidana ceraho nafirini wajah wasabi bihambi rabbika watafir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun antum a'buduna ma a'budu ana a'budu ma battum antum a'buduna ma a'budu kum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna atoina kausa rabbika na'ina syani'aka wa abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Aita laji yukajibu bidin falaika laji yadu yatin. Ayahudu ata'ame miskin fa'e musai. Alajina mangsatim sanajina miya'una ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Iya fikir sini apa di atas kita ya soifaya budo bazabis hari atas menju iwa amal humin kau. Bismillahirrahmanirrahim. Am to kaifa fa'ala buka biasa biasa ameda akadum vetati asaim to ya napa biasa bijati misiki wajam kasih makul. Bismillahirrahmanirrahim. Woi koi umatati umasa ai jama amala wa adada ya anna ma'afada wa masana fi tamamada kama tamana wa ya mukatato atita toya afida ina masada fi amadu badada. Iya, Masya Allah. Lanjut surah An-Naba. Iya, Naba. Ayo teman-teman, sekarang kita dengarkan Dede Zahra baca surah An-Naba. Ayo. Ayo. Capek. Pintar dia. Minum saya. Oke, siap meluncur. Terus sud. Dut. Oke, minum. Awas teman-teman ya. Dut minum Dut, minum. Iya, Kakak Budi ya, Kakak Budi GM. Hai Kakak Budi. Salam kenal Kakak Budi ya. Kakak Rina, salam kenal. Kakak Mutiara, salam kenal semua teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like, sudah tap layar, sudah subscribe ya teman-teman. Masya Allah ya, barakallah teman-teman ya. Lanjut teman-teman, kita dengarkan Dede Zahra membacakan surah An-Naba teman-teman ya. Kita dengarkan teman-teman, yang mau ikutan silahkan nih bareng-bareng ya bersama Dede Zahra. Usianya berapa Dede? Berapa itu? 6. Berapa? 7. Berapa dong? 10. Berapa? 4 tahun teman-teman ya. Ayo, kita mulai teman-teman. Ayo. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Amal saun. Anin nabaya ajim hati umfe mukai mukala saya amun. Sumakala saya amun amna jahil adam yada wajibah tada. Kaya aku matu aja wajahana namakum subata. Wajahana raya ibasa wajahana nama syabanayna kakum sabang sidada. Wajahana siya jawahaja. Sana mimamu syirati mang sajaja bisa biya bawa nabata wajanatin afafa inna yawma fahikan nami kota yawma yung fahisu ibadatun afajab wafiati sama ufakana sabuaba wasirati jibau ufakana saoba inna jahannama kanas misoda. Itu sama abal habisin nafiha aroba zukuna fiha bazawa sahabaya memang gasako rasa ayfa koinam kanu ayat junai sabak kasabu biaya dinaki sabak. Terus? Aku rasain asoina kita bafaduku fanasi. Terus? Fazuku falan. Nasi dakam mina zabain ayat mudaki. Nah. Fasa hadai ka anaba ka baka sambiaka munafiha aga kisa bajasa amyo bikaka nisaba bisamawati wa adiyama baina wa maya yamikona miyukiraba yameku wa ma'alko fa'alka unayaman asirahu wa ma'alka soba saya kaya muaka masya atau kedaya bima bayi nang sana ko nga sabak kaya bayi yama yang rumah kadang sada kadang sada ya ko kafa kaya kunci coba satu kala wajib. Iya, Masya Allah ya. Kakak Mutiara Suciati, namanya siapa adiknya sama kakaknya? Siapa namanya tuh? Tanyain tuh. Dede Zahra. Iya, Dede Zahra. Kakak Mutiara ya.
Dan siapa kakaknya, siapa namanya? Siapa nama kakaknya? Iya, kakak Nahla ya. Weh. Ayo lanjut teman-teman, bilang. Teman-teman. Teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Murojaahnya Murojaahnya sudah apa? Selesai. Sekarang Giliran ya. baca apa nih? C2 medan mijit kuning. Iya, halaman Lihat saya. 13 nih ya, ada ondel-ondel. 31. Halaman 31 teman-teman ya, yang mau ikutan silakan ya. Halaman 31 jilid 2 metode umi teman-teman ya. Dua. Lihat saya. Jatuh HP, Bi. Aduh. Gua apa sih? Ayo teman-teman ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Ayo ini. Ayo. Bismillah teman-teman ya. Halaman 31 teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, awas jatuh Dedek. Yo. Ya, Wak. Siap-siap, Kak. Wak. Siap-siap pakai itunya, tudungnya. Kutubin. Iya. Kabasoin. Wawadin. Iya. Kajasadin. Bikotamin. Kajabain. Wausuin. Apa? Mana? Wausuin. Bisahain. Bikotamin. Waajalan. Bikodain. Bisyuin. Kasajain. Itolabin. Kauzunin. Bihasanin. Kabasoin. Kahajain. Wama yakin. Nusubin. Wahafizon. Binahain. Hasananin. Hasanatin. Iya. Bisamanin. Iya, barang-barang bio. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kutubin. Kabasorin. Wa waladin. Kajasadin. Apa nih? Bikotamin. Kajabalin. Warusulin. Bisaharin. Bikotamin. Waajalan. Bikodarin. Pendek ya? Bikodarin. Bikodarin. Bisyururin. Kasajarin. Liutolabin. Kauzunin. Bihasanin. Kabasoin. Kahajarin. Wa malakin. Linusubin. Wa hafizon. Binaharin. Hasanatin.
hasanatin. Bisa manin. Bisa ini. Bisa manin. Ya, Shadaqallah. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Tapi Tapi apa emang? kakak saya lagi sholat isya sama emaknya. Namanya? Nah, emang bukan emak dede juga? Iya. Hah? Emak dede bukan? Enggak juga, sama-sama. Sama-sama. Terus? Kan ada orang tuanya. Orang tuanya. Ntar dulu teman-teman. Ya. Teman-teman sambil nunggu. Belum tuh bacain dulu sini. Bacain dulu. Kemudian Abi nih. Iya teman-teman. Dari Jahra kan bisa adu panco teman-teman. Panco nih, dari Jahra nih. Mana matanya itu ya? Lah. Ciluk. Wah. Teman-teman, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan Terus? bunyikan loncengnya dan juga tablet saya. Dan juga menyimak Terus apa lagi? Sekarang kalian kan saya ngajinya. orangnya gimana? Lagi sholat isya, tungguin. Orangnya cantik gitu. Cantik suka menabung. Mantap. Hah? Jatuh. Emang enggak sholat karena enggak? Sholat. Sholat. Pelan-pelan harus jedot kepalanya. Itu sholat. Memang? Sholat. Sholat. Tadi bukan sholat tadi. Orang ngaji sholat. Teman-teman ya. Kakak apa nih ya? Kakak Mutiara, nama siapa adiknya sama kakaknya? Adiknya namanya Dede Jahra, kakak ya. Kakaknya namanya Kakak Nahla ya teman-teman ya. Saya Abi Fahmi atau Abi Ahmad sama aja ya teman-teman. Lalu kakak Afra Nafisa, hai kakak Afra, kakak Mimik, Hatminisari, hai kakak Mimik ya. Kalau kenal kakak Mimik ya, kakak Mutiara Suciati cantik banget. Siapa yang cantik kakak? Saya ya. Saya cantik kakak ya. Siapa yang cantik dong? Hah? Saya. Emang. Oh jatuh. Jatuh deh. Parah banget ih. Hati-hati tuh roknya tuh, itunya kan kedodoran. Ya. Hati-hati, terjatuh aja. Kok nggak jatuh Dede Jahra? Dah, taruh. Hah? Taruh aja. Taruh aja. Iya, hati-hati. Untung mau jatuh Dede. Teman-teman ya. Mana sih nih empoknya nih? Sholat. Ya teman-teman sambil kita nunggu teman-teman ya. Kita lihat Dede Jahra main ember teman-teman. Sambil nunggu kita sholawatan teman-teman ya. Sambil Dede Jahra main ember ya. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kan ember. Apa dong? Buat angkat baju. Angkat baju. Ayo. Kan ember mah buat mandi. Mandi iya. Allahumma sholli Di ember. ala Muhammad Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Abi kakak ngumpet bi mau ngumpet alaihi mau ngumpet. wasallim. Kasih dek.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim Allahumma sholli. Pakai itunya bawahannya kak, masih pakai lanang aja. Pakai bawahannya, bukan bawah mana? Lah, malu tuh kan kelihatan dengkulnya. Kayak biasa. Semua ngaji pakai celana pendek gimana? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Nah cantik itu. Alaihi wasallim. Oke teman-teman ya. Sekarang kakaknya teman-teman ya, Kak Nahla ya. Kak Nahla teman-teman. Ya teman-teman. Ah, Nahla ikut dulu apa? Al-Quran dulu. Ayo. Ayo. Ya teman-teman ya, Kak Nahla akan murojaah teman-teman sambil menghafal ya. Kata ustaznya, latihan menghafal teman-teman ya. Surah An-Nazi'at sampai Al-A'la teman-teman ya. Ayo teman-teman. Ayo kita baca. Surah An-Nazi'at sampai Al-A'la. Teman-teman kita mulai ya. Minum dulu nggak? Minum? Nggak usah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqan, nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, aiza kunna izaman nakhira, qalu tilka izan qaratun qashirah, wa innama hiya jazratun wahidah, fa iza hum bis-sahirah, hal ataka hadisu Musa, Innahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa isaba ila fir'auna innahu tagha. Qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Terus Minum dulu. nanti kita nggak minum. Tawarin minum nggak usah. Mana sih? Ayo lanjut. Ayat 25, ayo. Ada. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Antum asaddu khalqan min samaa'i banaha wa fasamkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wa arda ba'da zalika dahaha.
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, surah Abasa teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وأنت عنه تلاها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مقربة marfu'atin mutahharah بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara summa matahu fa'aqbara summa idza sya'a ansyara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba ثم سققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Iya, sebentar ya kak, baca dulu ya. Kakak Dwi Ayu Lita, jangan kayak gitu, jelek kayak gitu. Oh, jangan manyun nih, jangan kesel ya, ngajinya yang ikhlas, dibilang jelek tuh katanya. Jangan kayak gitu, jelek kayak gitu. Maksudnya jangan manyun, jangan kesel ngajinya ya kakak ya. Terima kasih kakak Dwi Ayu, masuk kanan kakak Dwi Ayu ya, salam kenal ya. Ya, Kak Dwi Ayu, nanti akan lebih baik lagi ya, senyum ya. Kakak Dom Firlan, hai tuh kakak Dom. Hai kakak Dom. Masih lope-lope tuh kakak Dom tuh. Semangat ya. Tuh kata kakak Saira Azahra. Azahra ini Saira. Amin tuh katanya tuh, Masya Allah, salam kenal ya kakak Zaira ya. Saira ya. Belanja iya itu. Kakak Jaslin. Kakak Jaslin semangat mengajinya adek. Tuh semangat ya katanya tuh. Terima kasih Kak Jaslin ya. Soalnya ini kakak Nahlan lagi agak batuk teman-teman ya, maklum ya. Maklum teman-teman lagi batuk-batuk teman-teman, musim kali ya. Ini teman-teman ya, suara apa Kak? Macet. Iya, suara apa Kak? Takwir. Takwir ya teman-teman ya. Silakan yang mau ikutan ya teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat wa iza jibalu suyirat wa izal isyaru tilat wa izal husirat wa izal biha usirat wa izal nufusu zuwirat
أخرجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين Muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فإن تذهب الإنسان إلا ذكرى للعالمين لمن شاء منهم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Iya, kakak Jaslin ya, semangat mengajinya adek. Terus jempol tuh dipeluk tuh kakak Jaslin, kena halah tuh. Salam peluk tuh, katanya tuh kakak Jaslin. Makasih kakak Jaslin ya. Kakak Haya KTG, hai aku udah Iqra 5. Wih, hebat kakak Haya ya. Kakak Kiki Neneng, itu anaknya suka bisa Al-Quran, Masya Allah. Ya, terima kasih kakak ya. Kakak Kiki Neneng ya. Kakak Haya KTG, semangat ya ngadinya. Tuh, semangat. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah menyemangati karena teman-teman ya. Lanjut teman-teman, surah apa kak? Surah Al-Infitar. Ayo kita teman-teman bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idza biharu fujirat wa idza quburu bushirat alimat nafsum ma qaddamat wa aqarat ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa Qala bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun inna abrara lafi na'im wa inna al-fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin wa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idzin. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Karena mulai semangat teman-teman ya. Karena disemangati oleh teman-teman nih di komen-komentarin ya. Semangat katanya tuh. Kakak Haya KTG, hai Kakak Haya. Kakak Haya, sapa aku dong. Oh, halo Kakak Haya. Halo Kakak Haya gitu. Halo. Iya Kak Haya, sapa aku dong biar aku juga sama ngajinya. Iya, amin Kakak Haya ya. Salam kenal Kak Haya ya, Kak Haya KTG Iqra 5. Tunggu lagi masak mah. Iya, Kakak Maziah Wahab ya. Semoga masuk surga ya. Amin amin Kakak Maziah ya. Lanjut teman-teman ya, ngapain? Ayo, lanjut teman-teman ya surah Al-Mutaffifin ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin Wama adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailul yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibu biyaumiddin ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal kana ala qulubihim ma kanu yaksibun alla innahum an rabbihim yawma'idhin lamahjubun thumma innahum lasawul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla
Inna kitab al-abrar lafi ilmin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Inna al-abrar lafi na'im. Al-ara'iki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa min zajun min tasnim aynan yasrabu biha al-muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza maru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihi masrura. Salah. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun. Hal suwibal kuffar makanu yafalun. Iya, nanti surah apa Kak? Surah Al-Insyiqaq ya. Ayo bareng-bareng teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huffat Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huffat. Ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbika qadahan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu zanna alayyahu bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihim bil qur'an la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim lil ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya, Masya Allah ya. Kakak Mazia Wahab, mudah-mudahan diberkati Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kakak Haya KTG, oh iya aku mau keluar dulu ya, soalnya aku besok sekolah upacara lagi. Oke Kakak Haya, makasih ya Kakak Haya ya sudah komen-komen ya. Kakak Mazia semuanya. Kakak Mutiara mana adiknya? Dek Zahra, Dek, tanyain nih. Tanya sama Kakak Mutiara tuh. Saya Kakak Mutiara, kenapa manggil-manggil saya gitu? Hai kakak Mutiara. Kenapa? Kenapa panggil-panggil saya? Iya, mau nanya apa? Mau nanya apa? Iya, saya jawab ya. Saya jawab. Ayo nanya apa Kakak Mutiara? Oh, apa Mutiara? Iya. Nah, teman-teman ya, sambil nunggu Kakak Mutiara komen-komen, kita baca surah Al-Buruj ya Kak ya. Apa-apa ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hidupin lampunya, Dek. Hidupin lampunya. Lampu gelap begitu. Ayo. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud izhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin wal mu'minina mana?
بالمؤمنين شهودا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد fi lauhin mahfuz. Iya, Masya Allah ya teman-teman. Nanti surat At-Tariq teman-teman ya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khalika mimma indafik. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sada. Innahu laqawlun fasal wa ma huwa bil hazal. Innahum yakiduna qaida wa akidu qaida. Wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Iya, Masya Allah. Sekarang baca surah Al-A'la teman-teman ya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis marabbika a'la. Allazi khalaqu fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja mar'a. Faja'alahu gusa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa masya Allah innahu lamul jahrawana yakfa wanu yassiruka lil yusra fazakir nafa'ati zikra. Sadaqallahul azim. Teman-teman, alhamdulillah bilang. Teman-teman, alhamdulillah Sudah selesai. Sudah selesai murojaahnya. Sekarang kita baca baca Iqra 6 halaman 21. Ya, 21 ya. Ayo. Teman-teman ya, itu halaman 21 teman-teman ya. Ayo kita baca bareng-bareng ikutan ya, yang mau ikutan ya. Karena udah paham ini belum paham dah. Ini kemarin. Kalau ini wajib berhenti. Ya, kalau ini boleh berhenti ya, lebih baik berhenti. Ini antara ini dan ini boleh berhenti ya. Ini boleh berhenti boleh enggak. Ini wajib lanjut. Ini sama nih lanjut juga ya. Sambung ya, langsung. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Fa. Ping 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 ping. Emping. Ping. Fatawalla an Berhenti, waqaf tuh ada mimnya. Terus yaumayad da'in ila syai'in nukur wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Terus Afamayak luku kamalayakulu yak luk. Waqaf berhenti tuh ada kolaknya. Terus afala tazakkarun ya illam ro'ata dar lanjut. inna halaminal gabirin Ya. zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin wat bahroh Wan innahum jung mukrakun. Iya, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa. Pakai apa? Fatawalla anhum yauma ila syai'in nukur wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Afamayak luku kamalayak luk afala tazakkarun Illam ro'atahu qaddar in nahalaminal gobirin. Ya. Zalikal kitabul la Itu bukan raiba. kitabu La raiba fihi hudal lil muttaqin. What rugil bahroh wan innahum jung jundum
Rokun. Iya, Bang Abi ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Fatawalla anhum. Ayo. Fatawalla anhum. Ya. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Innahu hakimun alim. Innahu hakimun alim. 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 Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Afala tazakkarun. Afala tazakkarun. Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Illam ro'atuhu qaddar innaha laminal ghabirin. Zalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Hudal muttaqin. Watrukil bahra rahwan. Ulang. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Iya, teman-teman. Teman-teman, Sadaqallahul azim. teman-teman, Alhamdulillah. alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Sekarang kita tutup ya. Dan sebelumnya bilang, Dan sebelumnya saya mohon maaf saya atas segala atas segala kekurangan sikap dan tingkah laku yang tadi ya. Yang tadi ya yang saya manyun. Besok saya nggak manyun lagi teman-teman. Doakan ya. Besok insya Allah saya semangat ngajinya. Tapi besok ngaji sama mama kita nggak live dulu besok ya. Oh iya ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman ya. Besok kita libur dulu teman-teman ya, karena besok saya mau ngaji kaum bapak teman-teman ya. Jadi ngaji sama mamanya ya, nggak nge-live. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di hari lusa teman-teman insya Allah ya. Ya hari Selasa juga. Hari Selasa malam Rabu ya. Tutup teman-teman yuk. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu
rahmatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil Amin. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi alim muqimah salat min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kuntu salih. Sallallahu ala Muhammad. Ini halimnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi alim muqimah salat min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mesin tapir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita salah ini. Balikin dulu enggak? Baik jadi. Kebiasaan nih. Awas. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman ya atas semuanya ya udah menyimak, sudah komen-komen, sudah like, sudah subscribe, sudah tap layar ya teman-teman ya. Barakallahu fikum. Sampai jumpa teman-teman ya di lusa ya, esok hari lusa. Ya, hari lusa teman-teman ya. Mohon maaf atas segala kekurangan teman-teman, kekhilafan, kesalahan ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi dan anak-anak saya ya. Barakallahu fikum. Tutup doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, sudah tap layar, sudah komen-komen, sudah subscribe, sudah Takut kena ada ini. iya. Sudah tap layar, sudah komen, sudah subscribe dan sudah menyimak teman-teman ya. Sampai jumpa teman-teman ya di hari lusa teman-teman ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Teman-teman. Sa